Ka seng HSPDP ha ke Central Executive Committee ka blalong ha khatatri urisau jong snam arjal apuai kalarai bani trailang mat ka seng UDP ha ka ni ki election siteng semoi ha ki lightly ki constituency ha jela ka banlong ha ka lai pho tarik mandau bunai ha background baglap thai khubor u president jo ka seng u ba ki pipanyang ulong ba ka seng ka sim ka ni garai namal ba ka seng ka laidan lang bat ka HSPDP ha ka Regional Democratic Alliance ba day bat ka by election po ka jela jumi ia tai bahaya gani tegi don mat ong kuni habis day bat kamok lang konstitusi hadin bangilayo ya kajing hot bat kajing kerpat bat kajing ekren bat baru presiden jong ka UDP mangila don lepa hapo ka RDA jengilayo bani penbaik kumtu shwa bakin penmenang tai ha tang yu candidate jong ka UDP Pak Yu Jinson lengdok kun jong former MLA Pak SK Sundo ano pa kum ka parti nila rai sai mi ka kasi nalor ba ya kren bani ai ka cing ka sang ka pura ya candidate jong ka UDP ka bolong part and parcel jong RDA ten rei hang ju ka poru shwa bangin yelek yami sekijaka ban lek dan campaign yau tei u Jinson pada candidate untuk UDP kumka parti ni tentip syaka UDP bangin ya song kerki ru ya ka RDMT tang bangin yo ban ya perkhat khamha kumno bangin ya tur seprang ni ya seprang ha ka ban ya leilang se campaign ne ban kesan yu ni u samla na ka ban ta ka ni ka election habala kali hato kani kandai ke bala pendam lupa ya lari ha ka UDP ha kani election MLA ha arjar apulai upa panjang ulong bakam dai setia ke pendam henry ke tang ke jingat relang barwat lana kampat dan ke jingat li ha padang seng rulum ha ka jela penpau mano piong bamet ba hapor bu penpau ki kila ban penpau tang na marbang kila yo bari kren swa ba ngi ki president dan secretary tengil ong yeki bangin rah ka sisi mo te matang ila ai ka unanimous decision ban kesan dekat parti ko untuk SPDP kita kelas rendah lipan untuk ada pulai pimpinnya kertong kita pila kerendam ketin surendar kamdon ketin surendar kamdon hani ketin ya lah UDP nama ha sang pila IT UDP som IT ni swaban bu ye ini lalong ka meeting jongi nong welam kan ki pra presiden di secretary tendegi ong bayaka bangin ai shi pai ba ban pensaya ke jing kesan jongi ta ka bangin don ha kan ka sisi baku ke parti berwoi pat di sini ke jupra me pikwa bani teli dekat nang kuat api teli kami sakoi keseng ke bawah presiden barem jupi ulah tahu kata ka voice people no parti ke jupi ni bade ni don baik ha kata thong lo man ne ba ni ui ba ki parti lu kin don ha kata ka cingi trela bat ni le kren ru yo gino lam jong ka PDF ka ko borom di sini bangin wan ra shu ye ni trela ya ke jing nang seng di going don even ong kata long pada le sing jing di kam ha jong ki kata ni don even ong tapi telang yang berbak redang kata don kampanye telang ya baru ko parti dulu mem ki ba don ha ka platform juga di ngi ke jing kwa juga SPDP bat ka jing ya pesang bagi UDP kita kalau begini wan ra ka platform ni telang na ko tanta ko ro ka pa jong